Ra go amogela magaetso mo dikganyeng tsa Soweto TV re lebogela gore bo santse o na le rona leina la me ke Katlego Musielele yo go tlisetsa dikgang tsa metshameko mo maitseboeng ano. Fa re simolola ka metshameko ya tsa cricket, Trent Boult o thusitse setlhopha sa gagwe sa MI Cape Town go ka fenya setlhopha sa Sunrise Eastern Cape ka metabogo e le 97 mo kgaisanong ya SA20 ka kwa Gqeberha kwa porofenseng ya Eastern Cape. Ke o itse jaaka ba itsege ba dirile bontle ka go ka nosa diwikete di le pedi go gatelela setlhopha sa Sunrise, mme fela Trents o tlositse Tom Abel ka wikete go ka tlisa phenyo mo setlhopheng sa MR Cape Town se se tshamekileng mo letsatsi la maabane. Right back live, and that's out of the middle. That's right out of the screws, and that's gone for 6. That is a good restart. Trent Boult uthembisa lukhulu emva kokushaya ama-wicket elandelana. Kulo mdlalo wokuvula SA20 ukudlala kahle kakhulu ka-Trent Boult wenze i-MI Cape Town ukuba ihlule i-Sunrisers Eastern Cape okuyiyona evikela lesi sicoco ngamarana angu-97. Lo mdlalo obubanjelwe eGqeberha ngolwesine ubuvula yona-ke isizini ye-SA20. Ikiwi Pacer itshengise umdlalo ocokeme kanti-ke uBoult uthi kube umuzwa othusayo futhi othokozisayo ukudlala phambi kweyihlwele ezigcwele phama ze-Sunrisers. A few haircuts since I've been back at this beautiful ground. I remember being very, very scared at a test match probably at least 12 years ago. And that was the only other time I played here. But to come here and obviously start such a great tournament in front of such a great crowd against the defending champions, who the crowd was rightly behind, and silence them a little bit, it was great fun. I think any wicket still gives me a lot of pleasure, to be honest. But that's the thing I love the most about the game. But yeah, to get the chance to have the new ball and run in it some pretty good conditions in front of a packed house was a great feeling. So yeah, Zach's a good player. I've come up against him a few times, but I thought all the boys were phenomenal tonight. It was a great start. uBoult yena akagcinanga ukudlala yedwa ngoba ke ephinde wadlala kahle kakhulu ngenkathi esebhekene noTom Abel. Kwezemidlalo zeSoweto TV kungusifiso kuhle ngwakamsimango. Mo go tsa golofo, Harry Hall wa naga ya England o nositse 6 under par go ka etela pele kgaisano ya PGA Tour Sony Open ka kwa Hawaii. Go ne go setse fela batshameki ba le mmalwa mo tikologong ya ntlha fa Hall wa dingwaga di le 27 a ne a fenya motshameko owa. Mo letlhakore le lengwe Paul Peterson o ne a tsentse kgatelelo mo go Harry Hall, mme fela maitshameko ya gagwe le maitemogelo a ntlha ya PGA Tour maitemogelo a gagwe a dira gore a kgone go ka fenya motshameko owa le gore e nne mofenyi mo gone. Fa re dikonosetsa ka metshameko ya tsa kgwele ya dinao, basireletsi ba sejana sa Nedbank Cup e leng Orlando Pirates ba tlile go ka tshameka le setlhopha sa Richards Bay mo motshamekong wa ntlha wa ditlhopha di le 32 tse di tla tshamekang. Pirates e fentse sejana seno sa Nedbank Cup mo setlheng se se fetileng ka go ka fenya Mamelodi Sundowns ka dino di le 2 go e le nngwe e le nno ya gare re lebogile Mofokeng mo metsotsong ya bofelo ya motshameko. Setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tlile go amogela setlhopha se e leng gore se tshameka mo karolong ya Gauteng e leng free agent, fa setlhopha sa Magezi ba ba fentseng sejana sa Black Label Cup ba tlile go ka tshameka le setlhopha sa Super Sports United. Disalamapa e leng Mamelodi Sundowns ba tlile go ka amogela setlhopha se sa itseweng e leng jalo setlhopha sa Sibanye Golden Stars. Kgaisano eno e tla simologa mo kgweding e tlang fa re tla bona gore ditlhopha di le 32 tsa Afrika Borwa di ka ngangisana jang go bona makgaolakgang le go bona bafenyi ba motshameko ono. Abavikeli besicoco seNedbank Cup i-Orlando Pirates bazobhekana ne-Richards Bay ku-last 32 yalo mqhudelwano. I-Orlando Pirates yona yaba ngomanqoba emva kokuwina ngegoli elilodwa kwelingekho kuMamelodi Sundowns. Umdlali wasesiswini wamabhakabhaka uMakhehleni Makhawula uthi bazimisele ukuba bavikele lesi sicoco. Richards Bay is a team that is giving us tough time, honestly, home and away, and it's either maybe we score when the game is like 90 plus, or they score 1-0 and they close shops. So it's going to be a difficult, and like especially when they are playing at home. So us, we are playing away. So, but for us, we just have to do our job and beat Richards Bay so that we can go to the next round. I mean, isn't that difficult as it is? But yeah, I think the right time now, great moment, good moment for us as Super Sport, because I think both teams have not been doing well.
So I think it's high time now that we go there and make sure that we do our best. Regarding, if you check on our previous 2-3 results, I think if we can take that and take it to the cup, which is Nedbank Cup against Magis, is going to be very important for us to make sure that we go to the next round. I think very excited for the fixture, you know, always excited for the Nedbank Cup. I mean, in the past we haven't had the best of luck against lower division teams. And I think this time around it will be a bit different for us. I mean, good feeling in camp, you know, exciting times. Yes, we've been inconsistent, but I mean, for us there's a lot of positivity, you know. And also I think this time around we would want to add our names to the history books, you know. And being the most successful team in this cup competition, I think all of us at the moment would want to write our names into that history book. Another tough game, obviously. We met them in the first game of the season with MTN 8. We played them not so long ago in the league, so third game in a row now. Tough opponents, good team. You saw what they done on the weekend. They beat both Soweto Giants, so they're trying to make a good mark in the league and now obviously with the cup. Abalandeli ke bePirates balindele ukuthi nakanjani leli qembu lesivikele lesicoco. Kwezemidlalo zeSoweto TV, ngingusifiso kuhle ngwakamsimango. Re tla letsa mo go tsewa tsa Nedbank Cup ba fenye le barati le balatedi ba metshameko ba le go tsono ya go ka fenya dikete tsa diranta di le 20 fa ile gore ba tlhopha motshameki yo tla nosa nno ga mmogo le motshwara dino yo tla sireletsang dino tse dintsi mo metshamekong e farologaneng. Di fela fa ba gaeso tsa metshameko mo maitsiweng ano tla lebele gore tsa maemo a bosa ka mosola matlhatso di tla tsoga di eme ka tselentseng jang. Khumbula siyakuthokozela ukuzwa kowe mbukeli ngakho sithento sazise ngokwenzeka endaweni oyakhele ungashayela ucingo okanye usithumele umyalezo ku WhatsApp kwinombolo yocingo ethi 081 531 8857 kanti ungathumela nomqhafazo kwi-email yethu news@sowetotv.co.za. Ziyaguqaza namhlanje mbukeli kakade zinqunya amakhanda ayishiwe mina nethemba lezindaba sidlulisa ukubonga ukuhlala nathi ngalesi sikhathi inkosi ithela umusa.